Oriya TV sinakushimira munonga ha program reba hindukire kandi shahani zeze nkabutosha shayina zikiro zizoba rya sande tuba twakitira kandi buri sande turukuretera umuntu aine harabire aine byarebire aine yarugire kandi aine yarguze so izobere twatwara umugisha ugukuza tutwaza hari munonga na norembo rwambarira turiyo mu rembo kandi turiho muka iyo mwami Seruvide Pasco oba Pascal umuntu wo akaba ari umushomesa kandi bwanyuma yo kuba umushomesa yakora ibintu bingi negishaha akine yakuza so reka mwakira ha program ndi bet komushomesa kandi nakushimira babari munonga twenzire twanze twakumanyaje umwami Seruvide ukazarwa ryari uwanye n'inkanyi n'abazire bawe mbaye nyonka za rumu akagwa 1953 bibiro bitanu waye biro mushanzu kwa katanu nangwa nicyo bije hati ningendere myaka neshatu hi ntacyo kusenshanje eshatu tuturi abazire banje n'abantu abarigire Buganda tata bakamba mweta Leo Seruvide yaza aha umurimbarra ecweke kibaho kweta Butagasi yagura mwitaka twazarwa abana Butagasi neshamwe muri Kachika umutawuni msite twazarwa mu kitaya cyaro kibakweta Butagasi akagure bibanza umwanya gukusya hectares 38 omukayitu tukazarwamo abana 8 tukaturi 10 konka ababiri bakatwara ewe wakori umwana wakanganye nkandi umwana wa katanu akafa abana babiri hakurata habozo babiri nakurata wabo abishiki batanu bona baro so mwen hati muri gabojo bashatu nabishiki batanu abishiki umuzi umwe katwaro obunkurata turi abozo babiri nabishiki batanu hatu wagamba ngo muzeyi wawe akaragaza Buganda yishayagura kuno yo muri mbaje kari umubebe mbeze bakare akijata kari ekayanye kiri kayamuringo akaretwa munonga esaidi yakariyo umusubuzi akiza munongo ababinga kare bakabihentaha bazitwara bazisya mukono ndiko kuyabatekereza kwizire kuyabafunyente akazitwara akazisya mukono yatunge cyete ngo kwizire kuno yarebitaka ya twazinungura Butagasi izira harayini yo busubuzi bakaba bingende bakabine motoka bakabazifunya hakigere hata takuya batugambira bakabafunyente baziyumuri nkore paka bazikize mukono abigere zimare biro bingaho umuhanda muno bakaba twarugwire buringwa barganka hati bararankari yantonde bagari yantonde barara Masaka ubo mbarabo mahamba bariyo nibiruka handi nibiruka ngahante entende kutambura mbura bajene nibiruka kandi waka akasobora kunuya akaine akakwate nikwetata swenkuru na wakashwiro side yanka yakunuyo yo bashongora na waka aziro ogutata amuntu w'umunyankore uwo mushongora sombwenu nawe nakari yakakwati nabo yarayaba Seruvide konka akara hafu yo musongora n'umuganda ne naswenkuru bakamba mweta Seruvide so n'abana bandi bagenzi babo bari kuzarwa nabo bakaguma baraba Seruvide bakatunga amazina gandi ninye natungire kirabo cyo kureba ngo yanyeta Seruvide okay so mbwen hata hiwagire kuzarwa washanga kiri mbyo kushubura ninga yabirigire yakayabirigire mu yagire mbyo kwinga kuyatungira itaka yazo mbyo kwinga okay kuna gambira kwizire mawe
akakomoka side zo mu harokwe noreba ko yabe nafunye naki abakareba kabagera bo kubagambira ubugenyi naki yagum family yemwe konkata mawe na wakayina akazare ko ku rugumo za Buganda hati omukago gwizaho tata n'umuntu w'edini akari w'edini munonga tekereza akaza kushwera mawe namuya side zibanda ibakweta mbogo tekereza akamuheka gari yamureta mbiza bagiturwa Nyamitanga yiza yamusyaha Butagasi chagabwa ayene nyina wenka svenkuri ya Afrika alright so wisha wazari yari mu ishomero kandi washomera ishomero rinashoniremo kuruga nkaga nagumwe Central Lawrence Nyamitanga noreba ro sentere nije Central Lawrence wajanga mukamutura Butagasi nkarga Butagasi side ya Kachika hii na Nyarubanga hii na prisons cyangwa yambuka urwizi nkantambura oyine ntanda yawe box erimo buhoro bwawe nkatandika ate noreba obwirogwe abanyakaturiki bakabatwara abana babo nkahi umbanyakaturiki n'abaprotestant batwara babo nkahi n'abasalamu batwara abana so tata kusangwa ngo ari umunyakaturiki akagenda tukaturi ababozo bashatu yateko mu ishomero rumwe Central Lawrence natandikire mukaganagu mutambureje distance yo mutaro kufa yo bomwana kwa kugwo mu rwizo baki twatura barutindo rubarwetangara umwenda akarutindo rw'imotoka izikuraba ni motoka imwe yabirera baho ahasigara n'ububaho akarubaho rwebugere twahabaho ntumwaye murabimwe turaba wayambuka watambura imyaka mushana Yesu kandi abazire barukura kiryoke tekerezo ko musindike gari ye na izo mu town twatu nakasozi wanoza kwika prisons atembe gari yagenda nakusiga kandi we ni wamusindikira ni watsindika acheza kurenga ariyo natambura jiworo no tutwa ashita magenda akurekaho ate gendo shikayo wacherirwe usanga basomesa bakurinze kandi uko so twatunga umusingi ugwe yes ni sima mukama mwabi independent mwayega kwefaho tekereza nyine bakuru banje mbariye nyuma aba bakusiganganisa bakwereze intanda yo buhoro uba niyo wagikwata bube viruka ngo yo umutoni yo kugirukanza kana ashamushanje umwenda muza kuriya hamwe nangobwe obwe primary kuraika half day tugaruka zaika saa mukaga yitwe lower classes tugaruka bari abagumaye so mbwenu waheza primary mwaka ki nkagana mushanje naheza Central Lawrence nangwa niza nsingereje kandi mu grade 1 konka nkana sanka nkenda ko kweretere haji nata choice yanjye yo kubanza nagita Kisubi St Mary's kwakira hagati tekereza ubakaza za UTC za taxi kugenda kuza kure acceptance form tebya hati ngo bateka computer ningaki uko gendo cyakira post office keta kora post kandi nkwizere nzumbasi tekereza mbu mu Kampala first time gwanyuma ya P7 ojire kureba baba kwizire Kisubi ninga batakwizire kayo Kisubi brother Ngambira atumanya tukagoka cyererwa tukagogo ondijo bambi bakaba kwesere bakabanyesere se kinkora ngaruka kuniyambara hachi ukota kumubwire gukumurwa hati ni Ngambira obwire obu
taro masumu ga smartphone taro ki no kutambura ukagenda so government teyine bwire buruho kugira bakaba bakora selection baiza bwire bwo kumura kabana mbavumanyensi yona nemanye nabo koko nashikiriye ukagenda na kutwa tuheze cyamusanzu bakwereza muko kwaso results zawo recommendation nacho ku introduction kugira ngo guyarga umushomereri konkati kungaruka icyo mugisa mukuru wanje aba akarabo mu seminary Kisubi yache Kitabi asanga wasomisiwe Reverend Bruno Roazeira kayatandika St Kagu private so katandika private rikari ya archdiocese ya Mbarara bakaba bombikire St Kagwa bombikire ubuzimbe nebindi bakatwaraho ibizimbe bya primary so mukuru wanje asangwa na manyana na Father Roazeira agira tati ware murukuza Kisubi hatozebwere nanga St Kagwa kanishomero rurungi katandike abwa St Kagwa eke na msinje ngogwa Kitabi standard care nongi tandike so, baba father rije naza St Kagwa washoma imyaka nyekereza tumureho ntugaruka Korka yamka homoro tsiri ya program reba hindukire hano mjenyi wetu no mwami Serubide Pascal reka gumze minito kuyaho watura ati kuna amazeresini ya kana mukuru wanje yagabwara nashomo gwaroyi Makerere nazayo naenda tinze ntare school ata ngendo zikwego gushomesa akari 3 grade 3 teachers ezeza grade 3 zikaze rezi ishatu Shimoni se Ngora St Aloysius nemwe ekeri mu West Nile kuno yo Western Uganda akatariyo ne college ya grade 3 kakobe keri grade 2 interesting so na akorachi wazahi bantu twaza Kampala Shimon twakora interview najingura mbanga nguzi no yina kuza St Aloysius no twakuta nuraze kushomera imyaka yawo ebiri ka grade 3 tegeza kandi gambara zo mu UTC ndara Kampala ndaga Kampala ndara Mbare ndagambara nzamora njire kushoma obusomesa obwiro bwe hakatare cyo kugira uti okunimpurata na habasa muntu mwanyo aibaye bakohereza kikakiro automatic oko ino kuzayo echampirire haro habishya baye barigire nkai mere hira ekeri mix bakagire nabo baboherize nkai nkora so mukamjena muri team tukatujena nka team kandi tekindi tukikakuriya tumanyana naki kuriya batweta bakatsukubiya amazina amoiti foreign tuzaho nkakunu yo kutweta okutukubeta abakoko nabo kuni batwiniri nabo batwinirize nabambenyize chikandana hano mweto bareba batureba bakamba tweta amazina bamanya ngo turi abantu abukuriye bitoke ukora cyo batine man bateti tukatwina amazina mukachampirire munonga nkanda birombe bina byo edini nchiri St Kagwa nkabaho the nanka the assistant secretary wa YCS iki nakoze na record ina assistant ngero mu Rusenyi nkatwara YCS ngwera nyanje akariyo administration ngabayaka atakahumura nkanza yo mu kudebatinga nkanza yo nachi anyway tinkwe isamunonga tinkoraki kunganka obunaza St Kagwa nkavuga abana abo nimba wo kubanza mpaka senior 4 ni yesa ta aggregate nicyo cyande tire nareba ngo ndije namanyana nabwera nyanja abashome kutwa tuhumara during vac twazo mu cyumara twahumara ababwera nyanje bakabandonda akakika babishikuza kuzo mu discussion okugira ngo ngani manyo kubarane manya ndizo unashomere nawe no mgenzi Benedict bigiru ubwo nebo wanje bo bakabatwara
kubashyikire senior 2 abishiki babiri bo muri St Kagwa babatwara immaculate so mukutandika St Kagwa Kermix okay so washoma ubushomesa yahwa nazaza teaching practice tuzikoroko oko tukiriokwe wareba mukaza y'ensanzo n'etano sanzo na mukaga nobwire bwa Amini adeclaringa agamba ngo boundaries za Uganda ziri muri Rift Valley abonga tension hariki between Uganda and Kenya tekereza ko atakubasa kurga kuriya akataro communication insecurity nachi mukacha kahire kuna jero mu nko kuna gambe kuna kozere byedini n'abadiocese secretary watoro diocese natunga chance yo kugenda kustenga with Bishop Odongo Bishop Odongo in Mbale na interacting n'aba sister natunga experience nkan crossing anza no mu Kenya umsipi non convent so wirobo bwa uhabiriho insecurity yokabo nyonkandi mwanya gwa Bishop Mbale konkashi nkonkanga genda ya ticket yo kugera nkana gira level yo kugera ngo I was a leader in WCS the season secretary hato wire kubwashikire kumwahurire ngo Amini yatahirja amara nango taragire ko kutaha munonga tamaramizo akandi kare yarinje ngo Uganda boundary ya angwa abazungu bakasobya Rift nanka boundary za Uganda ziri nkali Rift Valley yes so about tension Bishop Janan Luum ya yitwa okay ubwiro bwo ko kiriho ko nkakiriho hat kumwahurire ngo bariya wa campaign dijo bamwita iwahi wabiro ko kiri safe aboko ikintu kimwe cyabe kitaro tukatine sumu izikazi riye sumu zeza huruhurotere kunwe nako kuza kutera line kuraba muka rabo post office kuza kuhereza message wanyu muka mukana gambire cyanyambere munonga mukuru wanje akari natwaralo Makerere and akari non resident atakurara mundu so kunanduka kuriya narga ngora narwa Eastern ndarawa kuniyo musa enzu ye yabera pangise wandege nekine natunga chance niza kwegesa wandegera primary school muzire mu primary school ubwo haba tension aho basuspending amashomera go mu Eastern go naki tukata kubasa kustenga in area in the college narga kuri Mbale nizo muri Kampala so ubwire bukaba hamashomera go mu Eastern gauching aga Western naza ngahiga na Central gagumzamu Eastern no boundary area yona Karamoja East Yong kurgabusia za Mbale za Sebei na Karamoja ejikweri area of nanka takta ekerku ahabo kuba Amini akabagizire ngo Uganda ne yongera yopako mu Kenya na Kenya kaire sirinyonye nachi zitirabone na Uganda nabo Amini asa abananka okay Amini kari umushija weke umutawana akarengo abajungu batutahira yashara kujata boundaries nyine kuzongera okay so wamaro bwire group namara season age yamaro bwire group yakamaranka one time tukafero one semester abo kuba mkemize station tukagumaho nicyo nagamante nicyo nizire nkasaba wandege ya primary school nkazamo okay ankabanza nasaba bagira ngo mutizwiri nabajantu mumpe chance nyoni nza kushomesa tinkwenda kunaka gumumuka mutampereze ikintu cyo nanyoka stanindura yinkane rwo mukuru wanje nzama wandege primary school nangwa natunga key subjects okubara nkane nkomanya uruzungu nkane ndomanya naza munashomesa from P5 to P7 abaziri bankunda abagana ubwiro barebo kusoma ubuko abekuriyo uko n'izina rya organization n'iryawo nokwe konka okwereza kugira subject matter ewe yatabuka yereza nuko abaziri bakabandonda twawulide wali omusomesa omupya twagala kumula ba coaching obu coaching kero na coaching nga coaching
turi nyuma bandetera za sabune kero ninga omonyo kagoro ninga ki bandetera suka bandetera ki headmaster yaba impressed atomusomesa nacyo ukamba kuronda kandi otari apero we niziniki kukankanye ne of course I was brilliant nayigisa then twagarikayo kutwahikira obwire twagarikayo twaje namara kosi zanjye ibyizo nkiza misinde tukatwara written tukatubanza tukora teaching practice then bareta gukora written subjects so ko hatku aherze official ahi watangisire kushomesa wagaruka kuri wabire no wapata imingaho ninga bakohereza ko nagarukira muri Kampala mukuru wanjye yandera tate no ubu mukuru wanjye akasigira homo kuno ubwo unagambiro wafiri yajya tati niwe yitegereza akafundiro watara akakoma kumpi 7 hati mukuru wanjye roya yagera tati tukaguma Kampala garuka kuriya na muzeyi ogumena umuyanga konkanya onkandi we bahaji kunyeza ronjeno chairman wabera chairman RC5 wana ndia nabo abana somesa ntari school nyonza cyamugorani kamukuzi nubo be appointing board akariyo nsiza mbamweta ukari umunyakatuzi yanyibize na yampostinga nkai cyamugorani naza munaza kushomesa cyamugorani primary school nana tangiye government keri kuri abakristali konkano natungira handi akahizwi hati ko nagire kushomesa ukwe ubona kimanya n'ubwiri bwamini tukiri mu rugimu yaki yamini hatingira abwico kuna kanindeba buriya nkafero kuzo senior 5 kanze entire school ngore nka private nanka student iwe kiri ha program embozi kirene kubonera n'bigenda byo misho n'ikiriza twumira nguma ntare school nsomesa cyamugorani nyizandare ntare school wa ndiya nabo nyenda kutwara arts in school private ndiya nabo ko twire no mmanya nkani mmanya akuba akansomesa nawe sintikago akanamanya kandi akari kaze na inobuzare na nanka wa Benedict Rugero ekindaho konkanguma ninkunde mizano ni nsare mpira kacheka ni nkora ki bityo rigimu yaki ya minergaho kwergaho nzankahi aba nanka post ya district sports office ambarara eforinga vacant nkandi yikiro bokundeba kandi nyiruka nokurga Kampala nkandi member wa UAA Uganda Amateur Association Athletics Association nkandi member nkora interview kamukuzi obwe disakari ndukora nsaba buturu akarono ndisho obwamini bakaba mara kumuya ari yaba Tanzania ekinkora Abatanzania bakaba kombire Uganda abaritingira Uganda nko kubizana na Museveni naki kugenda bakatekinga Kampala bakagenda Western Nile za gurunka Abatanzania bakarinda mpaka batire tugire UPC ya ubutagarikire bakatera ubururu hati umuduringa regime yobote nsaka mukuzinkora nka sports officer nsare mpira wa makache za mstiri no shumesa cyamugora n'inga cyamugora no si kuba pointing reka kamukuzi nka sports officer kuriya na narike waza district naza district sports nka sports office the 5 districts Isingiro Ntungamo Mbarara Ibanda Kiruhura nazo zona zijya hansi yawo nakora nakora imizano kandi ngikora munonga umugenzi kabuzire akansomisa Nyamitanga akari Centralizias Mr. Karasani akari inspector of schools
nanka obwire bwa UPC neza kutera ubururu naki obwire bwa nanka bugwaho bwa batera ubururu UPC za hati obwire bwa UPC ine kibina ninga itaze civil servants kati ni kibina konkaje nantungikizibu mchirese sports officer nona tungire chance yukutunga omukyara wanje kandi ekyo nekizo ntunga ekizibu kyokugera aha mwahagati aho neza kugambira ekyambiro naswire rine n'omukazi wanje wakanakora omwirwariro hati ngenda nkora kubi omwozo obembeta baguma ari agent wa Rwakasisi omukora kubi nkanyine motoka part time nkunkanji koresa nka special aba akari omukyara ngendo akari omunywani wanje nkankunda kumutwara famu nakinaki anyeta one time atumi ogwese omuzikazi takizire atuma housekeeper aizanyakira taxi park inabiri parkingire nyiza kwa ngendo nturaho obwire buringo ntere ngombe hata agent wa Rwakasisi ogwe baguma ashuma nzuma ekyaba nkikora nka Uganda hotel ekeringano hostel obwire obu opono chaka niwabera brigade commander wa Simba bana miti bayi konkanka interacting abana bo abako bayitena was doing sports hate cyambira obwire obwe cyenaringa match kaba kubi ogumozo kwamara kusita mu motoka omuni mutwara kuriya nganwa ayo pistol atera matamu ati uwa notere ngombe no mmanya naki musya nganwa konkacha akahira ha mishoga nganwa nsanga upo no chaka na bana mipi ndiro nyo motoka mbagambira ntumsizo gwari na ntocyaringa naki bamwita bamutisamenga no kusaswa taransa suite mvuge motoka ngarika taxi park kuba ndo bangambira ngo araba state research mu bari mbakurundi kinde zatinga abaje ngupakiro twabagene Masaka orige kunuyi ozo mkunga habi mpunga 85 ngenda nkai Masaka Museveni obwe agire nkai mu Kisaka kumba ndiyoko nanka ndi nguma ninyizo mu weekend ekero ninyesereko kuri wanje abuka makaga ndikaga cyamugorani ubucyobo sando mwabaze ntambura motoka yanjye kandi siga Masaka nguma ninkora cyabakuza bya nanka cyotera Masaka motoka koga burujindi nganjirire wagumiza muno ninkora kuri umurimo naguri zatinga nati pension kandemo ahubwo ayidizati ite 6 Museveni kwagaruka nanyengaruka konka kwagarukire nsanga poza ati ngaruka umurimo so ekinkora ntandika okora ebyo kuhinga kuwagarukire tatabwe kuhinga ko twire no kumanya nkani nkumanya nkoko nagambira background tataka ari umuhingi kai notoje chekachika kwa butagasi mpinga imboga mpinga inyanya mpinga ki bityo so nastamamka ako kwero mugurusi kandi watanka kwinga ibyanje ebya office wabergaho ibyo ushomesa tochi byenda kugarukamu konkango manchino mayinde cyo kunda ki obusomesa batandika gazeti ngambarara kuba gazeti ngambarara engineer wabe nakora ku gazeti ngambarara nsangwa ni njiro mu rotari angambira ati kanimanya ori umusomesa akaba gazeti ngahika cheka aroten fruits zishomero tozo ukarukora njendo mu aije ekero municipal council nzo town clerk ntimba no wabira member of parliament baba kabari alivunga member of parliament nzo town clerk mbandika tinyiro 10 fruits ziri kuri akacheka nkoreche ntemwishomero town clerk atoimbikishomero nimbika abo kujya mkanye ne experience eki cya Kampala parents school nkanza mu bundi ntekinga musam lessons naki ntenyera ko honorable Ntimba gira ati you give it to him rumu
ubwo bakamba gahera bushaka yitaha amataka bakamba gahera busa bakamba locating usaba plot bagikwereza maze hati ubwe nyino mucyaraka a university nyino canteen beje n'imyaka yababutekerezo ba Diana PS ba Rukwago hati ntandika ki ngambira umucyaro wa kono kuri mu hospital na cyato gumeno supervising canteen niyo naza kuzakora ishomero nza kutandika ishomero aho parents izo 10 plots nza kumba na ikawonti nayo reka tinguhamya ngo abarukutureba mbamanya parents ejo kumanya parents neri ishomero rya fada bashobora haterere fada bashobora am the founder ninye natandikire muri 9 na guma ntandika muzeyi Rugondo gwe anyamba akaine semtraya motoka ya mani uko witukachika tukora amatafari ndeta amatafari kungasuka uriya gero nyina zara cyamba atunahembe ko to mwitakari yanje atunoraje kubanza kurugura tuzama maranda mo understanding eri akache izo 10 plots babatiri agira ngo neri customer reka umwanyago akazingurira nawo hi twikirizana ntandika kwegeza ntandika kumbe kanzi nyombe ko obuzimbe utari ya fulani kanse nkwata atako tashimanya ngoza kumbe ko shemeye kubari ya fulani ati bantu bari umukoti akari yo katesugwa kare nowe akari magistrate grade 2 ali municipal council azaba wankwase yakamba mwete enforcement officer Rubaku atumsiana mbekatine fulani nache ati katesugwa je amushaka nabayamba ariyo nabahereza service nganye nabana binju ubona bakacheko ko bona basabite bahiye abakagombe abana nka ubu Mr. Rwandire bona abana bakamba shomeraho na roya babakwita roya obango nangwa nkamukozere chairman wa PTA so kinkora bansaba bancagenge 200 ngafayine ngarikanye nzayishomera atawiro kwa bana bakamba hafize rikwengana bakambahereza umutwaro gumene cyeka Twarugumene shweka abana fizi bakushajenga fine 200 ukaburi usende yabuki kandi isizubu cy'abana kandi ngamuri isizubu cy'abashomesa cy'abaziri iwe kiri ha program embozi kirene kubonera bigenda byo misho n'ikiriza twumura akarho za boma municipal za matazi ziri zaki izamani nanye natandika ubwo mucyara mpagwa akayineka nasari kuriya nko mutawu nagatuko ni atandikire akaro mucyara mututa ari mu prison zo kayine private nayo nanye ntandika nteka mu ntyumwe ishomero ryanje inshomesa abana mudukurutinga basomesa ninye kubesa solo bank of zikazi takarebere ngo financing private sector yesho bakaba kubuza kutora kwereze iyo private abazire bakunyaga inoza kusasoro taroni so kugira ngo ukuzarwaje n'ikirungi kanzo watata amatafari itakarikaruho ntunga amatafari biza niyiyandi so nako kujiga kuhika nahombeka ryatandika kutambura n'abana babarete Jukari kana mushanju byona nkabanza nakora pre-primary nakora nursery kuna nakora nursery nanka Ministry of Department of Education municipal yaje tukiza kugona izinga ishomero ryawo Mr. Magara nuwabira ari inspector of schools yaje tubaze atakwenda kujira organizing bakata ubu ataka biro kugira ngo government ne response so nkoraki nzaha nanka nzaha ntase MP1 P2 P3 mutyo nditwara ndisia P4 nyesa so abasomesa ni bampa babera ngo nabanyaga abazire abana choosing ka committee ka PTA sasora abasomesa korati rubantara bashamuncu babiri utakubashashura mbwiri
nagambira okane basasura umutwaro gumwe n'ecweka n'abana barukumara abonye abashomisa ekizibu kiri eki omuzire okibinga omwana we mutiyasasura school fees amutwara muteeko babomu twatunga shortage awo ekindi bareba obundi tamu naza kuhumura nibo bakusasura school fees so you have watobere wabire omunyaji hati nkwiye nakusevizayo cyenda gurukumi rwenda cyenda nena ibintu byona bikabyangireho ishomero ryagezeho kwenda kurema natunga challenge ejo nzanya mitanga ndeba archbishop boleta archbishop bacenga numanye kuko nagambira kana yarabira mu YCS akawe yabire chaplain wanje ndifatha ni bishop ni nyenda ishomero ndiri ntandikire nje munyakaturiki you take it over ntaka kira archbishop nyeta Mr Magara nyeta Mr Kabuziri ntumugure shares tukora ishomero private ngo watusigire ibo washikira P4 cyakahire kumba ni bishop kwagira nyine St Helens nyine St Lawrence nyine Merehiro biriya bindegire tinkabas konka kandi kwite ati gendo ribe secretary of education kunzayo secretary of education antoko noku moving nzarharo nzo bishop warharo akarba ngo afire bishop betumwe bishop nki ishomero ntangira kateka onake uzonjo ininge tona atadeba nyina junior nyine mbar high school nachi atkandi this is a Catholic founded now you are a Catholic bindem nzaho disparate yao banishomero kubera umugugu hatu rumwe baje gumwe ndikayishomero kandi ntambara nkana agenda kwa Anet kakurima kuri banishomero lyanje nifuza bashobora ariyo mpika hapo na ambuzi ati Pascal kuna akayansomise senti kagwa senior tu ambuzi ati anokora chikono bya Pascal fuada ni nyinishomero ndikonkani tutunda atonokora chi ntini tutunda ati yuko turebe tugenda turebe nanachi atanenda zinga tinyenda milioni 5 ati nyona kwaga ni kugura milioni 2 disparate yeye na benyine nachi ikiza toragire no kubati nyongera hoci ukajotezo ine nachi ati konka down pay ni milioni 2 ati mpuro mtuma ho gwatera ati ukamanya fada kanshobesa nachi mbaramu mbasa kusasura basomesa mbasa kumara yogo customer owner ntizimbe atkare nchakare arekare wisanga nwabe agent we atere wisanga neza kugenda mukore ndagano akusasura milioni 2 wakana natambura munonga nakora mfukande zinoza kuzimpa ryali atwa kwawo umwezi ninza kwa milioni 10 tugenda wa bango roya tudraftinga bankwasa milioni zanje 2 ngaruka ishomero sasura bashomesa sasura customer ono mukazi wali Tereza nyina zara cyambati ubwasigara nachi kunkafata kwa kagati ato mukazi wa mugambire ngo watundishe mbere tinyo mtinka mugambire tumugambire atfada wana atechindi ogume muka headmaster atfada ta ishomere kuna enarebere natuchikire nachi nkanyine mumuramu wanje mamweta mteteri akare nasomesa ntato nomanya ye ndiye muramu wanje nomushomesa nsangamu umucyaro ndizo turwakunda bakaba rumo bari abanyakati ntereza management y'ishomero nyona yargaho yes fada nangwa agenda agamba n'umucyara nachi ati ishomero ntaruguru ati ngamba ndino mbwiro we ishomero management nchereza muramu wanje nachi nyunguma ngarko kantini yanje kuri yo mu university ngoma ninyiza nindaraho ni ngaruka kuriya tizo rugambo ndaho mukazi wanje utargamo muri ishomero nk'umukorari navuze atagambira kandi wowe already wagurize nagurize ati nsigara ntate nomanya
ukwiye kwitwa abaganda nsigaje miliyoni zanjye 10 kwazinkwaza fwaza ntambura nti nkanagera mu rutare kuko nagambire kana interactingire na Jori Mugisa sanga Jori Mugisa stamiro mu irembo ye eriyenzu mubuze ntijyo kanyiro sente bwanje umutoka yarondo umuntu uruguza prod nkajugura ishomero reba ne sente zanjye aterebo igiproto mishoganye nibajiguza atugo umusirikare kapiteni kazugira najiguza ntizinga ati miliyoni 5 kando ini 10 nyirukanga ndonda mu enerizigana bakama mwita mwisi muvuza mwisi sentence stay nzombusu mwisi yatunuza ko umusuru yito turiyo business biriyo mbutezo mutwe tunge kintu kigure reka tugende tugure Joproti antwara nyebembera tuzogo wakafuteni kazugira tumusanga bahari tuntenda kugura andi afikasiza kugamba nenda kufa hari ne benditegura nyowo umusirikare amatirio wajireba nyine 3 tani 30 nenda kufa umwene munywani wanje mwenerezigana ati utwikiriza atatu nomanya de pastoralism Nairo banka ni yabireri yaho mukizimbaho cya radio West imwe abandiza ngenda na miliyoni 5 pa Osto nditawa pasiri kumbu muhereza ariyo umukazi atumwamino tundota atwaza kutunda mwanya muronjo gora cya umusiza anamanya abasirikare ko bari atiyona atunda mushiya wiruko tuzowaro yatkorenda gana okay niko kwiza kaza ankananka yi ndeba hata naza kujombekana mtwenda yitegura sasa plan miliyoni 5 nchine miliyoni 5 ziriya mazimba January yogu wabena ko mu radio West ngana yigiso mwana wo parents ngamanya ntana yombeka nizamurika site na plan uriya umusirikare kayazi impiri ntumbeka okacha zamana plan y'umusirikare okukujereba konka chinkora ndetane aka wa plywood nachi tukandika ishomero mfuruka nkora plywood ntekaho batahiguru akara mwamizi ngendo muyo ibi amasanyarazi bagatasyamu umukazi tumugambe twaza kufuruka kunsigagira hamu agire kuri agire gukora umwirwaro ndeta pick up mpatere ibintu mbere tambita nkwatabara abandi omunje tahwira nzumbu wa plywood bokakomere nachi ngamba barabanje ababishyo umwaboka bari mu matazi Benedict na Dorin batwara za St Helens ngambira kali nanka ni sister nyango ntire na abana banje mzumbudi isente gani nganda zini ebintu byanye nafurire natanguma nababuzo banje ababiri ni housekeeper otwetwini nze yumirwaro mugambi ntitwafuruka manya utazigende nanga aenda nushaka jerevaje bere konka chumsobera tuzaba atwarita punto munsi rukundya nacentereka ndandika kure umwanya ugo mazimba yirukanga nenzo eje ajirukanze nango bwo wiro wenu rigimu za matembe bari mu nanko mu bururo naci aiza bajiro wajere mutsi matembe arebenswe kumbe koko abuza Jori Mugisa atokombe ka ministry house regional nkandi yawo mukibugana atukona ukareba kasiza nka ateka no wakujombe ko nanyenye musyomu nukukombe kejenzo kajita matemba kwa kumkono wakareba noha aruko kombe kai mazimba yombeke enzo eji ajisya nanka wall plate stand kukuza kujisakarana nenda mategura fada garka nyongere zindi akubaka ataka herzi kasigire miliyoni 2 agarka nyongere 5 miliyoni 2 yakche miliyoni 8 anyongera 5 asigaye 2 asigaye 3 tukora nguremba atobo kugira ngo nkande mbara university mtunga yeba bemba ko mbombeka mbara university aba baba mbasakara ntubize basakara enzu yanje
Mgenzi wanje wagumira aha program nikiriza tuhendejaho kandi ubwo niwe yariho mjenyi wetu omwami Servide Pascal ebigambo bye bitugambira kandi omuntu ogwo akakora ebintu bingi munonga akaba ari omushomesa yatandika n'ishomero yaba businessman yaba omuhingi yayombeka kandi nahiturugambira abantu bamweta chairman bita atari chairman ubaterire bita habwe emirimo ya kweza community abantu bamusima bamwita batyo